Okurejera hari umukuru w'irwaro rya Kigorobya Health Center yakana Omor District ya Hoyuma Dr. Lawrence Baruku aharuburu bakazigana 30 bari kuzara buri kwezi hirwa redi abana bari hagati ya 5 na 10 bazarwa batashikire tuzalisa abana abakazi 13 on average mu 13 usanga abana bari nga 10 bazairwe batakahikire abo babindi bagenda boma ubumwe abandi tibasavayivinga tibakutahayo abo manda kuba guraira. Dominic Karyarugoko uri umukuru w'ishemero rya Forobeto Nasaland Primary School mu rurembo rwa Hoyuma abahayo incubatage hamwe na n'ikizaniro cy'abana binakakoko ka sirimu na screen bagamba ngo ece bakozere no kwenda kwegesa abantu mutuma go kuyamba ebirebe twine kizibungu abantu bingi bakunda kwereza kokana bakira kutwara n'abantu abine kace nabone bambenda bakabiyeho so okufuna obuyambi buno obugire mu isomero leero ya Forobeto kijja kuyamba okukora abantu abana abatakahikize abazairo batakahikire ekyakana gikusembayo TV television set batoheraho no musoro ogomezi mukaga ebyo bikiryaho omushaho Maureen Happy yagamba ngo burwire bwo mushija gwenseri bweyonjire no bukirabe ngo government kahereza abantu obutimba bwensiri tuli along the lake shores ubundi batwere hanyanja ubundi babutegese enkoko zitalibwe ebisoro ubundi bakabutunda bukwa ngeri kugambire abantu tibali kurungi mu byentaye zabo ya sente so oyesanga any opportunity they get ate waratungi akatimba nkako nakatunda na atunge mu sente urubaro rw'ibyamagara n'urworeka ngo abana emitwaro 20 n'abazarwa batashize imyaka 9 gicerukuru jera hebiceka 31 harigana by'abana barukufana bazarwa umuri mitoma bahijirwe okwatanisa na Kazora Foundation okwetungura na no kutungura ibyanga byabo bakarugomba bworo ebigambirwa foundation ebirenehereza cement na tiles otireho na no kugabira abantente okuza kurisa oburisa tubuherizishaho 50 za cement ziriyaha kandi na Mayanga Secondary School Headmaster ngugwaho nabo tubaherizishaho 50 kandi na Makomi Rusheregenyi tukabahereze box 10 za tiles nazo ziriyaha Ruchuru cyacho Uganda twabahereza eshaho box 10 za tiles nazo ziriyaho kandi na Nyaruzinga twabahereze box 20 za tiles ziriyaha intwaro mugishogu obwo kwebaza omwizina y'uburisa ni kanisa y'amayango kutwarira hamwe okusimba Kazora Foundation kandi naho narebo ko muntu abo kutereza amana no kutwatsiraho umbyo kutungura amaramizo gitu akaturagansa mu 50 kandi yatweterizo bakuzakira kandi muri yazitereza kandi cyo cyonka ayire ibintu byinje byakukora abwa society nashomesa mwabana amwashomero gitani mwabani 12 abakwatiraho kandi enteze zo wareba tubiye twinente igana 20 twagabente mushanju za 20 igana 2 na mushanju in total is Kazora Foundation nebindi nyenda kutwara umusha gusimara hanga munonga ahabo mwama Kazora okumpereza itungo nesande hwire akatwereza siminti 20 zo kombeka staff quarters nitumwebaza munonga tine bugarikiro ogo ashabira abaturo kwatanisa tarwo muntu rugo mwiguru ngo arija araza kutunguro owanyu so nicyo kureba twatireho foundation yo kushabo buyamba handi bakibureta tukabuhereza abandi kwenda ngo tutungure byaro byo witu na society yo witu abantu atombekera amashomero abana bakashoma that is achievement. Amakuru agashakwa Ambrose Nwagabakatoto na Sheikh Abdulatif.